Матер иптешлер келген сізге. Бір сөз дәшметігі. Үз 90-нары 90. Какая разница? Он здесь стрелял. Это да. От этого он не отвертится. А вот что касается фирмы, кто организатор? Как кто организатор? Вот он и организатор. Ты разве не видел? Какой он... Ну какой? Страшный. Как он может быть организатором, Настя? Аның тупой екенлігі шырайына шыққан. Финанс документларын қайын білсен ол? Шулай. Аның мұға қайдар болған судимыстлары да разбой білен вымогательство ғына. И что? Он будет молчать, а мы будем догадываться, да? Там и так все понятно. По всем документам единственный ответственный человек за все это — Мансур Харисович. Шыншынлап тұтынсалар, в ближайшее время дело дойдет до суда, а там уже без вариантов. Честно говоря, я сам не ожидал, что все кажется так серьезно. Сізге бек яқшы адвокат ялларға керек. Ой, мамочки, какой ужас, Мансур. Да не ужас. А реальность. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Қаралы. Бұл бейт сіздің ярдәмшігіз. Сен қара. Нәрсе ізлейкенсің ол? Міне мұны мұғайын. Әгер де Настя түшмәген болса, оланы табар еді. Тоқтағыз әлі. Демек бұл шушай рецидивистің телефоны? Да. Әйе. Алмаз. Міне бұл материаллар білән. Следствиені башқа яққа бұрып боламы? Менен гіне тұрмай, Мансур Харисович. Лекі мен мұны следакларға топшырмын. Борсында оңлатырмын. Бұл бик әйбәт зацепка. А что нам дальше делать? Что нам дальше делать? Настя, ты вроде очень умная женщина, да? Ты почему не сказала, что Айгуль приходила? Я хотела, Мансур. Я правда хотела сказать. Но мама меня отговорила, чтобы я тебя не расстраивала лишними новостями. И вообще мы с ней просто поцапались, и все. И все? Это для тебя и все? Она же здесь целый обыск устроила. Ну теперь-то я это понимаю, Мансур. Мен қозғалай менде. Сымында өзіңізге сөйлесіп бітіресіз. Алмаз, привет. А ты что, уже уходишь? Ішке ашығам. Қарайлы, менің сеңа бір бик мұхим сұрауым бар. Неужели у вас и ко мне есть вопросы? Иә. Сен тойға барасың ма, жоқ ма деп сұрамақшы едім. Ауылда өзің білесің, спискін ауылдан тутыралар іші. Ауылға?
Құлға? Құлға, не сен айтмадың мұны? Ну, у меня же нет праздничных резиновых сапог, чтобы поехать туда. А каблуки в какой-то дыре я не собираюсь утопить. Біріншіден біздің ауыл Қозаннан 40 километрда ғана. Екіншіден да бүтін жерде асфальт. Үшіншіден туй банкетный залда ұзашақ. Вау! Әйе, бізде банкетный залда бар. Әлі тағын спорт майданчығы да бар. Оннан хоккей коробкасы да. А көрші ауылда вообще бассейн. Ладно, Алмаз, не обижайся. Мен барам. Сенің білен. Ярый. Шеп. Мен шот. Ярый. Мен кеттім. Пока. 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 Ну, теперь-то я все поняла, Мансур. Прости. Я хотела как лучше, а получилось как всегда. Как всегда, в нашей семье уже никогда не будет. У нас не должно быть секретов. Алло? Да, это я. Очень приятно. Что, простите? Что я победила? И что это значит? Насколько? Ага, поняла. Нет. Да, да, конечно, я согласна. Для меня просто это так неожиданно. Благодарю. Всего доброго. Мансур. Не стоит благодарности, дорогая. Предупреждать надо. Хоть бы посоветовался со мной. Ты же сам говорил только что. Сам только что говорил. Все, что мог, я сделал. На контракте будет твоя подпись. Да. Все зависит только от тебя. Ты что, думаешь, я уже готова взяться за такой контракт и иллюстрировать национальные издания и книги в течение 3 лет? Ты и так из мастерской не выходила. Тем более ты татарским орнаментом занимаешься. Ну давай, твори. Одно дело, когда ты занимаешься любимым делом. Это для тебя хобби, по вдохновению. А другое дело, когда работаешь. А вдруг вдохновения не хватит? Ты же сама говорила. Хочу помочь, хочу работать. По-моему, надо радоваться, Настя. Ну, я рада, Мансур, я так рада. Ты думаешь, я справлюсь? Конечно. Правда? Просто такое неподходящее время для нашей семьи. Прошу.
Болма. Мен хазириде, әлігі. Все организационные, финансовые, юридические вопросы я возьму на себя. И в конце концов, это сейчас единственный бизнес в нашей семье. Рахмет, Мансур. Oşam hazır oşam. Estağfirullah Osman. Eyde uz. Eye, min Meryem Kurşu. Min. İsen sorularını hatırlasız mı? Ya, konuşayım bir ya. Min. Eyde, oya kimin olsun. Yarı rahmet. Mene uyladım da bakşaşları tamamlanığa piyanist kilip gite. Onlara kızga katlı iş, buş vakitte kilip şıgıymeli min eytem. Eyde Meryem Kurşiş, kuy şeyinle. Eyde. Tamam gitti. Büyük dürüst işlegensin, eyde. Tamam gitti. Kuptan kurşken yok it Meryem Kurşi. Matırlanıp gitkensin değil mi? Eyde uz. Ay, vakitsiz kildim ahırsa konak var iken. Көрші кішіге ненде уақытта ерсе де ярайыныңа, Ғысман. Сен де бар бітәлі, сен де қайттың бітәлі. Бүтінлей ұнытқанмын, не хәл көрші. Мен қайтмаған болсам, қуанған болыр едің. Мәриямға нәрсе, шешеклер ап келмедің мені? Әлі бір күштен әшсіз келдің ме? Yok. Mine, avul erimşigi. Mine bisi, avul koymağı. Ay, rahmet. Mine bisi, avul imurkaları. Meryem alıp koy. Mine bisi, irtengine savgan süt. Oy. Alıp koyayım. Oturayım. Barsı da özü bizniki. Oturayım. Ya alıp koyma. Yer. Rahmet. Oturam. Bulay, haller nişiksin kurşu. Koylarda yürüp kayttım. Ник yoğaldı. Mene ömür boyu işlep, dünya көрген bulmağaş. Bir seyahatke barıp eylenip kayttı mene көрші. Şıttırma indi. Meni bütünley divanağa şıtlıysın. Yok, керісінше, sen bek akıllı kişi olup çıktın biteli көрші. Men yoğalığa joylap qına başta pişen jirine, anan verengi bakşasına kolunga sozgansın. Anan indi yurtqa tabaşı uçkansın. Hatın kız bit olup, bunu işi vakti yakını anlamay. Şehirge ketkende de bütün yurt jirini sena şandırıp kaldırgan divana. Ben eytem, irkinnep, korkmayşa, mijar kılı meni bakşağa tükürüp yatkanındır indi, ha? Olay demeyindi, Haris. Ağlamazsın seni kurşu. Ömürge şulay buldun. Elle hatınını mina kınlıysan, elle jirini. Senin ol kızıl balşıkka kotkan berengi jirini kışıytem deyip 3 yıl indi mine tiriz kırtem. Hiç retke kırmay. Epşen jirin. Yonadan kaç dor şaştım.
Соң күз құлақ болып тұр дегеш, Мәриям тәрбиеледі менде. Меңа түгіл, өзіңе шешкенің бет. Меңа ол жер бұлай да барайды. Сеңа жетмей. Ярар инде Харис. Күршіңе кел, кереге соқалап отырма. Нейді Ғысман, шеш. Рахмет. Рахмет. Біздің йорт нешек қышладысың? Бик әйбәт қышлады Мәриям күрше. Газын утын қарап тұрдым. Бір дә сүнмәді. Шулай салқын шағына қышлады. Мәшігізде бек yoqsuna. Сәлем айтып. Ярар. Сіз давай сөйләшігіз, шырқылдашығыз. Мен құмаша оламайым. Жүлерләнмәді Харис. Тоқтап тұр әлі күрше. Тоқтап тұр. Отыр. Мен сізнің білән сөйләшірге деп келдім. Сізге бек зор жұмышым бар. Білән менің емішін. Аңа бәрінгі бақшасы керек. Ғұмыр бойы шуңа қызықты бол. Мұнда хикмет жердәгенә түгел. Мен сезнең йортны сатып алырга уйлап торам. Бәясен килешер идек. Җире әйбәт аның. Нигезегездә нык. Мен әйтәм бит жетмей аңа. Нишләмәкче буласың шул ике йорт белән? Минем бит оныклар бар. Бәлки берәрсе авыл өендә яшәргә теләр. Агач йортка хуҗа кирәк, хуҗа. Менә бит. Нинди яхшы хуҗа килгән безнең йортка. Синсез минем йорт беткән булырмы? Ха? Мин хәзер үк димим. Хәзер үк димим. Аннан бирегез димим бит. Сатып алырга. Әйбәт бәягә. Песи баласы түгел бит ул. Йорт. Уйлашыгыз. Уйлаш. Ярый. Сый хөрмәтегез өчен рәхмәт, Мәрьям күрше. Мин кузгалыйм. Кирип чыгасы җирләрем бар иде тагын. Сез уйлашыгыз. Уйлаш. Ярар күрше. Икенче озак карак килерсең, яме? Үзегезгә кайтырга инде, үзегезгә кайтырга. Мәшегездә бик сагына. Йорт җирләрегезне күреп килсәгез, бик әйбәт булыр иде шулай, бик әйбәт булыр. Күрше шәһәрдә юл чатыннан чыкканда яшь улутка чыкямы? Харис күрше. Читтә йөреп кайткач, әллә нәрсәләргә йөрөнгәнең, Ярый, Мәрьям күрше. Сау булып тора. Сау булып торыгыз. Исән сау йөр, яме? Исән сау яшәгез. Сәлам, әрәйтән дә алды. Allah versin, Allah versin. Taşbarsın. Үземнең хәлләр бик әйбәт түгел инде. Ишетелде миңа да. Ну ничего, барверся, да? Сөз бик тиз йөри шул. Суд өчен бик әйбәт адвокат кирәк. Да, яхшы адвокат, яхшы акча. Шалтыратуның сәбәбе дә шунда иде. Карале, миңа акча кирәк. Син миңа биреп тор, судтан соң мин сиңа кайтарам. Алло. Алло, Мансур, брат. Беләсең
қалмады өзімнің де. Бұлдырсам беріп тұрыр едім. Әсің не? Озатқа да шып қара. Анда кіл бар ақша. Азатқа шалтыратты. Мен бары қызға да шалтыратып шықтым енді. Яра аңлашылды. Ладно, забей. Давай, пока. Давай. Пока. Давай. Брат. Міне қойда қашып отырасың екен. Әнең ашарға пішірді. Осқа түшеміз. Рахмет, ашызым келмей. Нәрсе болды тағы? Міне адвокат үшін ақша іздегенім. Бүтін тұсларға шалтыртып шықтым. Жоқ дейлер. Дос дейсен, қатырын қалар. Әліккіне ау. Ешік артында шират тұралар еді. Қазір... Қазіргі седәні шоға олым. Алданық башын үйме. Әйде түшеміз деге түшеміз. Сөйлешесі сөз де бар. Үйде дейм. Әйде. Марат! Марат, что ты делаешь? Лук тебе. Марат, я не ем лук. Будешь теперь есть. Что? В чем проблема? Нас сам теперь ешь. Ешь. Постоянно. Папа, что он? Марат. Это же нормально есть не дает. Қаршы отыр әлі. Сам свой. Мағалар тынышланығыз. Барыбыз диярлік мұнда жиылғаш. Әйтір сөзім бар сізге балалар. Ауылдағы көрші біз Ғұсман абайығыз бір тәқдим айтып шығып кетті бейтәлі. Харис ярарын, ол бет айтып кіне қарады. Сеңа сөзі бірге сөйлешірсің қаршық. Тек кіне тұр. Ғұсман абайығыз ауылдағы йұртыны, бақшасын сатып алмақшы бола. Яқшы бәйге. Біз енді бейгіз білән ауылда қар күреп, тірлік асырап яшар халда түгіл. Бізге мына бұйыртта да орын жетерлік. Нәрсе сөйлей олайны? Олам, сенің ішіне да жайларға керек. Ақша керек бет. Сатиқ біз бұйыртыны. Пайдасы тияр. Негізін сатырған ма? Тоқтайлы әлтейсің нәрсе? Әйдәгіз әлі, Настя қайтсын, біргәләшіп сөйлешірбіз. Жоқ, сен нәрсе енді әтей. Бізге міне бұл йұртыны сатырға керек. Өзі біз ауылда яшарбыз, я башқа жерде. Ты чего? Зачем такой дом продавать? Мы что, бомжевать должны? Қызым қысылмайлы, ә? Қысылсын. Бұл аларың да йұрты. Мен ауылда да яшай алам. Интернатына болсын. Харис, сен ашығасың түгіл ме? Мен риза түгіл әтей. Біз бұл сотны ұттырсақ, бұл йұртны бары бір тартып алашақтар. Яқшы шақта сатып үлгірге керек. Гаиля, сіз қайда? Вот вы где. Ой, есенмісіз? А почему без настроения? Непонятно, а что радоваться-то? Я заключила контракт на 3 года! Аванс 70%, между прочим! Гуляем?
Охо! Тортик!